nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum nastaghfirullah lana wa laha min dzambina wa min dzambiha nastaghfirullah lana wa laha min dzambina wa min dzambiha. Assalamu alaika Allah Zainal Anbiya'i. Assalamu alaika Asfal Asqiya'i. Assalamu alaika Asfal Asqiya'i. Assalamu alaika Taha ya habibi. 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 Allah Nabi yupe gendrang tanda perangan si kafir. Ba-17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang pada masanya gayuh perang Yahudi. Kafir kajen menghimpun kajiglo di kebun Nabi. Kafir kajen menghimpun kajiglo di kebun Nabi. Allah Nabi maju dalam perang Lencang takut si kafir Anzah kalan lakuan Guran sang beta nyomlik Berda Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi. Ada kuda mepasang maju dalam perang sabi. Allah Nabi yupe gendrang tanda perang si kafir. Ba-17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang pada masanya gayuh perang Yahudi. Kafir kajen menghimpun kajigong di kepung Nabi. Kafir kajen menghimpun kajigong di kepung Nabi. Allah tetap Nabi Muhammad tinggal negeri Madinah. Tunduk perintah Allah nayu perang negeri bukti. Setelah Nabi dalam perang pedang agama Allah. Agama Islam tedang saya kewafat Nabi. Allah Nabi yupe gendang tanda perang saya kafir. Ba-17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang pada masanya gayuh perang Yahudi. Kafir kajen menghimpun kajigong di kepung Nabi. Kafir kajen menghimpun kajigong di kepung Nabi. Allah Ali bin Abi Thalib angkat juga pahlawan tegak bandingan Zulfikar berpenari. Siga disentak kafir dalam tanah kecil bersihkan. Kafir yang ada pingsan jika Sayyidina Ali. Allah Nabi kayu gendang tanda perang si kafir. Ba-17 Ramadan
tuatun hijrah Nabi perang Badar masanya guyup perang di Yahudi kafir kaji berhimpun kaji belum dikepung Nabi kafir kaji berhimpun kaji belum dikepung Nabi Allah nasib ya Abu Lahab musuh orang Islam mati dalam perang Badar isi dan tetik bangkit kafirnya dempitun takbir pun berkumandang bendera Islam maju di dalam perang sabi Allah Nabi kayu pegendrang tanda perang si kafir 17 Ramadan tuatun hijrah Nabi perang Badar masanya guyup perang di Yahudi kafir kaji berhimpun kaji belum dikepung Nabi kafir kaji berhimpun kaji belum dikepung Nabi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim dan kata lebnati isatale agama sinolam alam dan kata lebnati isatale agama sinolam alam kesembah patung dengan berhala iblis dipuja lam dengan syaitan kesembah patung dengan berhala iblis dipuja lam dengan syaitan Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim hana malele du manusia agar mendarat lagi hewan hana malele du manusia agar mendarat lagi hewan hanso turile hukum Allah dalam jahiliyah nibak masanya hanso turile hukum Allah dalam jahiliyah nibak masanya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahmu sebab kadimu pakai dendang mendengkikan wayang-wayang Allahmu sebab kadimu pakai dendang mendengkikan wayang-wayang Minuman arak dengan berhenti taruhan judi rata disimpang Minuman arak dengan berhenti taruhan judi rata disimpang Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Wahai kaum Lut umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi Mabeta ikut sama jamaah kaum bid'ah kaum wahabi Mabeta ikut sama jamaah kaum bid'ah kaum wahabi Kaum Wahabi lepas tak tebak kaji begaduh syariat Nabi kaji perayaan dalam sembahyang haram usolli syariat Nabi kaji perayaan dalam sembahyang haram usolli wahai kaum umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi Mabeka ikut sabo jamaah kaum bid'ah kaum wahabi Mabeka ikut sabo jamaah kaum bid'ah kaum wahabi ke gunung Subo di penciptaan urang Jumat azan sekali talikin mayat jika harum peringat ke orang mati
balikin mayat jika harta harus beringat ke umat wahai kaum Nuh umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi merdeka ikut sabot jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi merdeka ikut sabot jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi lafaz Sayyidina hana ajaran terawih lapan jika rembut Nabi kanduri maulid di kerana taji bergabutnya meria-ria kanduri maulid di kerana taji bergabutnya meria-ria wahai kaum Nuh umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi merdeka ikut sabot jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi merdeka ikut sabot jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi ikut ulama jika sesat cukup tak berat jika Yahudi letak yang turut yang bersalahan hanya sesuai bersunnah Nabi letak yang turut yang bersalahan hanya sesuai bersunnah Nabi wahai kaum Nuh umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi merdeka ikut sabot jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi merdeka ikut sabot jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi Sifat 20 haram meruna wateh tatanya hana alasan hajib berdoa baurang mati hana artile yang sia-sia hajib berdoa baurang mati hana artile yang sia-sia wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi merdeka ikut sabot jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi merdeka ikut sabot jamaah kaum bid'ah kaum Wahabi rasa Ali kurang sang Ali sangat kurang sangat kurang sang mengguncang sang mengguncang langit mendonya adakna tangki donya kebalik pihak pihak tekaburia ya Rasulullah kejap perang sabit Sayyidina Ali kebu panglima ku sebab kebu Sayyidina Ali sebab berani gagah perkasa gu rasa Ali sang Ali sangat sang mengguncang langit ngandanya adakna tangki donya kebalik pihak kekaburia ya Rasulullah ya Habibullah Madinah qalbi nurani Sayyidina Hamzah berangkat saja Sayyidina Utsman Abu Bakari rasa Ali kurang sang Ali sangat kurang sang mengguncang langit ngandonnya
Dakna tangke donya gebale ba pihak hat ba pihak tekaburia na tujuh urona bidi Mekah ka dengar kabar datang Nabi urang Madinah tubik meren japa tente ka datang Nabi gu rangsang Ali sangat kurang sang mengguncang langit ngendonnya dana tangki donya gebali ba pihak hati tekaburia Sayyidina Umar ibnu Khattab putra sahabat Sayyidina Ali lah ini banyak lain dum aswaru yang ikut Suraja saja Nabi gu rangsang Ali sangat kurang sang mengguncang langit ngendonnya dana tangki donya gebali ba pihak hati ba pihak tekaburia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi Ya sulana Kulul Muna Ya sulana Kulul Muna Allah amin wa min syuhada ikal qamilin 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi Ya sulana Kulul Muna Ya sulana Kulul Muna وجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين 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 اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا محمد به Ya sulana kulul muna Ya sulana kulul muna Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin
أجمعين الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.